Nyanyisa kwedubula ukube yazi usuyanyanyisa lokhu sengifisa nokwazi yabona nokustisha amavidiyo akho ngidlala kodwa le ngistisha ngoba ngiyakubona ukuthi njengoba uthi umgodi unomona uwonomona. Okokuqala nje kulabo abangazi umgodi usheshe waphefoma lapha eMabhida. Uma ngabe ungabona ividiyo yakhe ephefoma nevidiyo okuphefome khona laba abafike kamuva uzobona ukuthi istage besinjani, uzobona ukuthi futhi i-grandstand beyinjani ngesikhathi kuphefoma umgodi. Bekungagcwele ngendlela obese kugcwele ngayo ngesikhathi sekuphefoma abanye abaculi. Umgodi ufike waphefoma fast wasuka wahamba ngoba ube nemicimbi eminye bekade yophefoma kuyo emini. So ntambama. So wena lento osuyithatha manje angikhulumeli indaba yama-details, angiwazi ama-details omcimbi kaNgizwe. Ngibonile ipost ebinabo bonke abaculi nabaculi bakhona angicabanga ukuthi bonke bagcine befikile lapha. Gcine cishe kunabaculi abafikile. Angazi ukuthi bagcine befike bonke yini laba abantu bekupost. Kodwa wena uphuma nje nomgodi. Angazi kangaka lento uyifuna kumgodi ukuthi yini or ufuna zakuphendule or ufuna zakunake njengosiqiniselo nosiqiniseko lo irasta lempithe eliphithene ekhanda. Angazi noma la ufuna kunake kodwa anginandaba noma uyakunaka noma akakunaki kodwa mina ngizokunaka ngoba usuyacasula lento oyenzayo. Angikwazi ukuthi wakudlelani kangaka uKhuzani. Wena kuyo yonke into uhlala ufuna ukubona uKhuzani ukuthi wenze ayikho into emba kayenzile uKhuzani. Wena usuke ufuna ukuthi ufake umoya nasebantwini nalezi zihlama ke lezi ezisuke zivumelana nawe bese zivume umgodi unomona. Ngibonile nje enye icomment ngisathi ngiyavula ngavele ngayeka kwakufunda nama comments ngoba ngiyabona ukuthi kahle kahle kusho ukuthi emakhandeni aniphilile kahle. Umgodi uperforme early wasuka wayosebenza leyanto kaNgizwe kushaye imini mangikhuluma ngemini ngikhuluma ngo12 kungakabi nane stage. Umgodi wayoperforma ngale wasuka wahamba. Noma ngabe kuthiwa ke beyikhona leyo agreement between umgodi noNgizwe kodwa lokho wena usukwenza usudala inzondo ngoba ufuna abantu bazonda uKhuzani ngoba wena umzonda. Angikwazi ukuthi wakudlelana uKhuzani but lento yenzayo mfethu iseyanyanyisa abantu laba abavumelana nawe it shows ukuthi sometimes thina singabantu abamnyama siyathanda ukucekelana phansi. Ngiyazi ukuthi animthanda uKhuzani but indlela enenza ngayo ibonisa ukuthi yini enenzondo ngoba ukuba nenzondo kaKhuzani angeke akuveze ngokuthi angayi emcimbini kaNgizwe. Angakuveza ngokuthi akhulume kabi ngoNgizwe kodwa ukungayi emcimbini kaNgizwe regardless of ivumelwano ababenazo. Mina ngokwami ukwazi uKhuzani ubekade eyakomunye umcimbi. Akusikho ukuthi ngoba bengafuna ukuperforma kuleya nto kaNgizwe kade yenza lapha. Of which thina we don't have a problem nalento futhi siyayisupporta lento beyenziwa uNgizwe. Bekungaba buhlungu nathi uma sazi ukuthi uKhuzani akayanga lapha ngesizathu sokuthi akathanda ukusupport ichunu ngoba thina ichunu kulento beliyenza self-support. Kodwa kubuhlungu uma bekuzoqhamuka abantu abafana nawe wena Dubula nikhulume ngalendlela enikhuluma ngayo nifuna ukuthi abantu bazonde uKhuzani noma kunganasidingo ngoba lento ufuna abantu bamzondele uKhuzani akunasidingo. uKhuzani ube nomsebenzi that's why eperformance sase early kungakagcwala abantu besangena lapha e-stadium. Wafika waperforma waqeda wahamba. Eventually mayiqeda ukuhamba ukuperforma wasuka wahamba. So wena lento oyikhulumayo ayilona iqiniso nabantu they are falling for it because imgcwele inzondo